Sagudayan nga ti surat ipagayam tayong matet. Dandaniak na igalis dinaga na siya. Dear Cassie. Sakbay man ti amin kat kablawang kay tinaimbag nga orasyo dita Nemars Studio. Kastamit tayo nakablawak di iti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti dito nga programa. Nga pud nga makaliwliwala unay ken makaited adal. Nagrona ka digiti na dumaduma nga klase nga panubok ken parikot nga inkay papabalakadan. Ket adumet dagiti naibalitukan nga adal nga maadaw ko tunggal agbuyaak. Aglalo ita taadaanak itinadagsen na parikot. Aglalo ita nga adadagansen ti barukong ko kasinyong kahit ko kuma nga malag-anan dahito nga riknak babae ni dahito nga programa. At sabi ko makaibatin to met ti adal at ti surat ko kinagpaiswan na may kapamindua akong tinagsurat. Ada idi insurat ko nga pakasarita agkasin nyo. Pakasaritaan ti ayan-ayat mi. Daydi dagul. When numalagi piyo kasin. Siyak. Tay nagsurat at idi nga ni Matet. Nga ada idi kaayan-ayat na nga ni dagul. Nung noaping nga daydi dagul ko nag-itay. Ngamin ket awanen. Awanen ni dagul. Gapo ta impulang nan ti bulod ng abiyag kini Apo Diyos. Kahit kuman nga iburay no kasano nga nagsabat ti dalan mi. Kasano kami nga nagamam mo. Kasano nga nabukel ti ayan-ayat mi kini dagul. Kenoan yamet ti parikot ko ita. Ita ta isukit pimusay. Tawen 2008 idi nagsabat ti dalan mi. Dito yung man nga irugik ti amin kasinyong idita imatendar kami iti maysa nga bunyag. Nga dito yung ajak ni namnama nga agsabat ti dalan mi kini dagul. Kasinsin, inakbit aglabay manen. Nabitinak. Ay sige kasinsin. Naimas ni iti paalata. Hi, miss. Ha? Ay, manong. Mabalin ka dito makiam amuking ka. Ngamin ka iti ka pala ngakit kitain. Kas lamalasin ka, ngamin tsak malagip no nakakit kita aking ka. Kuha, mabalin ka di alayan ti nagan mo, kan ti number mo ating. Agal alis to ngamin kuya. Ading, Diyos ko. Inakmalain titugaw ko. Oh, ti amok man maglabay ka manen. Ha, Matet? Kuha, naawa na nagtigana sa manganin. Sika, di ka penalpas? Malmalpas akon. Indantun. Ha? Apay. Basta. Adamin likliklikak. Anya? Basta, agawit tanton kasinsin uretan na ited tamit regalon. Kaya nakapangantamit ten. At ngamin lalaki ito nga makiam-amu kanya. Ayun na, Diyos ko. Kabuteng ko launit tilangana. Ha? Apay nga kabuteng mo, met. Kasinsin. Kasla adik-adik nga tilangana. Iso nga intan. Kit ni dawatin naman tinumber kon. Damagin at nagan ko itay angim kunak agal alis tuag. Iso nga, mga nukulitan na tayo nga lalaki. Mabutay nga lakit di kasinsin. Iso nga intan. Wen kasin yung langa idi ni dagol, tekas lang dupang. Tay adik-adik ti langana. Tapos na nakotong padamot nga nangisit. Nga, di pormanak. Kas lang bagets-bagets ti pormana. Sa medyo naangot ko idi. Adapay ud na nga nasanger.
malasin nga manginom iti arak. Angin manginumak ba't kit iti arak? Angin manginumak lang arot iti araken. Sakit no adagarem kanyak mangarak pay. Nagalalis to kami nga nagawit kini kasinsin ko kasin yung talaga nga mabuti nga idi. Amang no danunin nak medyo nga lalaki iti alamisaan nga ayan mi iti kasinsin ko. Kat inikat ko isunan iti panunot ko kasin yung tajakmat namnamaen nga agsabat tumanen ti dalan mi kay ni dagul. Nakla at aklaengen gaputa kabigatan na laeng edita mapan ko kumapasyaren ti may isang gagayem ko diti laeng met lugar mi edita adayo akpay ket malasin kon dati duwa nga lalaki nga nakatakder iti sango ti paraangan ti may isang balay. Ni dati mo batch ko iti elementary day chay taga ditoy angim malasin ko ti kaduana. Isungag pa iso. Deti lalaki nga makiamam mo ko makanyak iti pabunyag nga imatendaran mi kini kasinsin ko iti kalman. Diyos ko, paspasak ti magna. Mga numalasin na alain naman ti number kon. Baka no damagin naman yung tinakan ko. Diyos ko. Miss! Miss! Ay, Matet! Uy, Bats! Ay, Diyos ko. Bats! Mabitlaeng! Bats mo gayam suna? Uwin, Bats ko isuna pare. Aya? Nakita kisuna hindi kalman dyan pagpabunyag nga napanak. Tinawat ko ti number na. Kaya tinagan na angim. Tinalikodan nakmat. Sigurado ka nga Bats mo isuna? Uwin. Bats ko isuna pare. Mabaling ka di nga maamon tinagan na. Ken mabaling nga maala ti number na king ka. No adaking ka. Agore ka. Takitaeg deti cellphone ko no nakapunbok pela ti number na kanya. Api nga ta. Api nga ta di nakpinansin. Diyak manam mo. Supladan samot deta nga Bats mo pare. Ngem agore ka. Maalak lakit dit number na deta. Tawag-tawagak. Kulitek. Talaga kayat ko kursonada kisuna pare. Ha? Ay, kit mata pare. Tidamag ko kat awan tinubyo na ita. Kit siga, nagsina kayo mo tinita asawam. Uwin nga rut pare. Alakit ta, nagasat ka pare. Ha? At dati number na ni Matet dito cellphone ko. Alaem, tamakaamukan to no tawagam. Ay, talaga Talaga nga, tawagan tapno maamuak tinagan na. Tay nakto pasyarin di balay da pare. Mas daawak idi kasin yung idi taagdag tawag kanyak nga saan mo nga naka phone book ti number na nga idi sung batak ket inyam amunat bagina. Nga idi maamuak nga isu ti lalaki nga aglanglanga nga adik nga kayat nat makiam amu kanyak nga liniklikak lang arod idin ngam kabigatan na ket nagsabat manen dagiti dalan mi. Imbabak adagos, inidip ko cellphone ko tapno dinak matawagan. Namanen ag text nga ibaga na may nakanopasyaren. Ay, Diyos ko ay. No dayjay tumulaing timang pasyar kanyak. Urew awan. Abos tala laklakayan, laklakeng misyak. Langana pay laeng. Ni. Nagigtutaklat ta idin kasin yung iditamay sa ngarabi. Ay, Matet, rumor ka, ada bisita man ako. Nanang? Ada bisitam ko na. Teka no nobyam. Ha? Anya nga nobyo na magbagayo nanang kat awmet ti nobyo. Ay, kit rumor ka. Taga dito yung mga lugar tayo dahi chay. Malasing ko iso na. Iso magkayam ti nobyam. Anya? Kung nakmat kada kayo na nga awan tinubyok, asino aya dayta. Basta dati baro ni Dulce. Nga taga dito yung malayan tayo. Hanya, dati ka dito, medyo narapis na nga.
Padamot nga nangisit. Nga, langan na ti adik. Why, isong agpaysa. Ibaga namot nga, nubya na ka. Nubyom ka no isuna. Iso nga pinastrik ko akin aguray ka. Naangot ka. Nasangar. Nakainom iti arak. Hanya. Ay lananang. Pang-asiyo. Ibagayo latan nga awanat. Ibagayo nga diyo nadlaw nga rimuarak. Ibagayo nga awarak dito silid ko. Pang-asiyo tapno pumanaw sunan. Kabuting ko launay dito nga lalaki nanang. Pang-asiyo. Aniya? Aguray ka ka raw. Taibagak king kuha na nga awang ka. Baring mamati isuna Ala, pang-aasyo nanang. Pang-aasyo ta, pagawitin yun. Kabuting kulaunay dito nga lalaki. Iso nga ilimengak nanang. Nakakulkulit pa iti cellphone. Tawag nga tawag. Iso nga pang-aasyo pagawitin yun nanang. Ay, sige aron. Ala, aglimeng ka nga ron. Mga di mamati nga awang ka dito'y balay. Sige nga ron. Hindi tamasansan nga umay pasyar kat ilimengak. Mas dawak idita. Iti may sangal daw nga dagi di trabaho. Idita paaya bandak iti information. Paging, Miss Matet. Please come to the information desk. Uy, si Kakano Matet. Ada ba kasabol king ka? In-page da ka pa eh. Ha? When nangig ko nga ron. Sino ka tatayta? Ay, tsaka mo Bakit ka bagyam? Una da, gayim mo nga. Naskin nga, day baganakin ka. Alain kan. Sige. Pakikit kita man pala dito yung pestok nga ron. Pakibantaya man. Sige. Ingkan. Sika? Siyak ngagpaiso. Imayag dito ta. Di ka malamaranaan iti balay yun. Ken, pangaasim ko mata. Kasarita nak. Ure mabiit laing. Ha? Madama ti trabaho. Manong. When amok. May kulay itad dito lunch mo. Ken, mabalin ka din nga. Umayag to agpasyari di balayo. Ngayon promise. Sa anak to nga nakainom. At dangamin atap ko. Nga ilimliming ang naklaeng. Gabuta, nakainumak no umayag agpasyar kada kayo. Ha? Ang uminumak kami niti arak. Pagpatured ko ta. Kaya't ko nga talaga ti agdaton keng kamis. Pasensya ka na no inalak ti number mo ken niya. Dati batch mo iti elementary. Isupet ti nakaamuak nga matet tinagan mo. Siya gayam ni Dagul. Ha? Pabainanak ka di? Matet? Nice to meet you. Manong Dagul. Dagul laing hindi awag mo kanya. Nice to meet you, Dagul. Sige. Okay ka diking ka nga, Mike, tagpasya rin to rabi Nga sa anak to nga nakainom. Tapno formal merlaing agdato na king ka. Ngamin kat, hindi pala damo nga makita ka, Matet. Agayata kon king ka. Anya? Angim siyempre, naski na panik ni kaking ka dayta. Mabalin nga di ka mamati ti imbagaking ka. Ngim nakasagana nga mga ramid ti amin, Matet. Tapno mapanik ni kak ti panagayat ko king ka. Sige, Dagul. Yes, agyamanak. Inak pengarod. Tapno di ka madisturbo iti trabaho, Matet. Bye. Nagarem nga rod kanyak ni Dagul kasin yung ket pudno ti kunana nga saan idin nga nabartek nga may agarem kanyak. Ket napanek ni kakmet nga napudno ti panagayat na kanyak. Jack libaken kasin yung alis tumet nga naregrek ti riknak kaniya Dagul. Kaputa nasagot, nadungo. Ken adu dagiti pagpadaan mi nga hilig mi. Kas kumay ti hilig mi nga mapan makigimik, mapan makijaming.
apan nag nightlife, socialize, ken ado dagiti pagpadaan mi pay, nga saan ko na ibagbagapay. Ngayon ado dagiti sayang guseng, when ado dagiti mangmangi ko nga sao ti tao nga apay kano nga inaklon ko ni dagul idinto nga si aasawa isuna. Idinto nga adda pamilyana. Ngayon di ginagpaisuan na kasin yung adag paiso nga asawa na, ang adda mo ten sa bali nga asawa dati dating asawa na. No di kahit ko sawa nagsina da. Kahit saan nga gapo tasi kakasar isuna kada di asawa na kahit ison di makalaped kada kami. Nagadumad dita ti kasta. Nga saan da nga nagbalay iti mo na nga panagasawa da. Nga nasa pulan da iti puddo nga ayat da iti sa bali. Tila ang nasakit kanya kasin yung kati ibaga ti tao nga uray no nagsinadan iti asawa na. Ket maibilang nga maibilang nga kanulata nga maysa nga kabit. Kabit laeng ni dagul. Kasano ko mga kabitak? Ket saan da mo ito ngagdenden na? Saan da nga inayat? Wen, iti papel. Saan nga siya tipuddo nga asawa? Ngem kabailak. Kabailak nga iparik na kinkwana. Tipuddo nga ayat ti maysang asawa. Kabailak nga aramidin kinkwana. Dagiti rumbeng nga aramidin ti maysang asawa. Kayat ko nga ilaban dahil nga panagayat mi kasin yung aglalo ket makitak kinidagol ti panangilaban na kanyak nang runa iti pamilyana nga kang runaan nga manglaped dahil nga panagayat mi. Ay, di ka kadiag pampanunot sika, ha? Dagol! Oh, nanang, mami. Kasano nga ruday data? Ha? Si aasawa ka. Kasano nga anya ka ti panunutin na kita anak mo? Nagsina kami matan. Iti dati nga manugang yun na, mami. Adya ko mati problema. Angem si kakasar ka pa'y laeng kinkwana. Katadalangot sa balinan. Madilat ta abarok. Nagululat ta dayta sinirek mo. Anyala ti ibaga ti tattaon. Api nga nasisita pa nga ti ibaga tao, mami. Ti nasisita na ragsakak. Naragsak kami kinimatet. Angem na Kayat mo nga ron nga agbalin nga kabit mo laing isuna. Para kanyak saan ko nga kabit ni Matet. Para kanyak awanan ti asawak, mami. Angem di kita anak mo. Dinamag mo idaan. Maawatan dan tumitlaing, mami. Maawatan dan tumitlaing. Nga dahil ti pagragsakak. Saan nga maited ti dati nga asawak ti pagragsakak, mami? Barok naman. Saan yun nga? Saan yun ko mga lapedan, mami? Ti ayanayat mi. Gapo ka dagiti isa sa utat tao. Nagsakit tinakim ni Matet. Iso nga, mami. Sikat kang runaan nga mang bindisyon ko mati relasyon mi kini Matet. Saksi ka itinapasamak kada kami. Iti asawa ka dati. Saksi ka no anyat inaramid na kanyak. Saksi ka no anyat inaramid kanyak na dyan nga balang kantis nga babae. Ikam ko matigundaway ni Matet, mami. Ikan na kami kumatigundaway mi. Nga aginayat kami. Tada kami nga ron tagin inayat, mami. Mahawatan na kuma. Anak ko. Maawatang kamit kit di anak ko. Alakit no iso di pagragsakam. Kasapay ko matasaan ka nga nagdindot ti desisyon mo nga makarelasyon ken ko ana. Aglalo na madamdamag ko nga padamat nga mahilig nga uminom iti arak. Ala, sige. Intanto nga rod iti balayda. Ha?
Ited ko ti bendisyon ko kada kayo na anak ko. Katsapay ko mata maawat to dagita anak mo. Agyaman nak, mami. Agyaman nak. Kasta unay tiragsak mi kasinyong idita. Pinalubusan na kami ni Mami Dulce nga agden na kami kinitagol iti balayda. Ti pagyamanak pa nga maysa ket inaklon nakmet iti maysa nga anak na nga lalaki iti sigod nga asawa na. Taiso ngamin ti kadenden nami. Nagbalin kami pa nga nasinged kadagiti kabagyan na iti lawlaw da ng Rona kini Karil kini Ludi. Nakaragragsak kami kasinyong nang Rona idi tamasansan moten nga tiya. Tiya, mapagustuhan mi tirik nami. Aglalo ket ni, no agpada kami nga nakainom, agpada kami nga agwild keni dagol. Afi ket katawa ka. Kani, makar-ara maglaunay. Matet. Ket, anya nga iti aramidem no makar-aram ka. May ka man dito eh. Ay, tagol. Nung gusto ko launay ti angot mo. Nga anya, agat ara. Sikat ka babang luwan na babae para kanyak, Matet. May kantiwa dara kuping ka. Apay. Nadagsenak ka di. Ay, saan? Kasi nga pamagimti kay ko unay. Naragsak ka kadimit laeng? Tagol? Nakaragragsak kak launay, Matet. Aglalo no kasi nga adang gundaway ta nga anya. Amo mo na, mga pagtsaka-tsak ta. Sika nga talaga. Kasi dati, ita ta nakainom ta. Siya kung takirabaw, dagol. Day tate magusto ako na. Magusto maklaunay na kinarabaw ka, Matet. Ang imsakbay ka, teta. Romansahin ka nga muna, dagol. Dito na. Magusto kita. I love you so much, Matet. I love you. Iso nga, I love you. Kanahin nakaparag sa akin, Matet. Alam mo, love na love ka. Ngamin ka. Dapat parag sa akin ka. Uwen, kansa alang nga dayta. Talagang alagang-alaga na. Saan ko pa'y pulos na padasan dayta, di sigod nga asawak. Talagang no alagaan na kaslaag la baby. Ngay aywanam. Talaga kastat kapatig mo kanyak. Malagip mo, tunggal masakit ka. Halos 24 hours nga, banbantayan ka. I-absentak iti trabaho. Tapno laeng maiwanan ka. Isang orod nga, I love you so much, Matet. I love you, Matet. Iso nga, sika, sa anak tong isuksukat saan? Awanin ti pangisukat ak paiking ka. Gaputa awanin ti sa pulik paiking ka, Matet. Nakagasgasat aking ka, Matet. Tanoawang ka diyako na mo, no anya ti ramida kiti biyag ko. Sikatin ang kumpleto ti biyag ko, Matet. Kurang nalaengin, maadaan tayo ti bukod ta nga anak. Iagawa takit ti agaramin. Rumabawa kon. Tabaring no makaaramid ta ti bukod ta nga anak. Dagol. Matet. Dagol. 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 Matet. Dagol. Nagimas ka, Dagol.
Uri, ititawin mo. Na, ah, nakarugrog suka pa laing. Nagkimas ka na talaga, Dagul. Matet. Dagul. Dati ko na daw no pagsasaukasin yung adaragsak ket adamet liday. Ngem jak pulos pinanunod day nga banag nga adan to dumteng nga pakalidayan mi keni Dagul. Dumteng to iti panawen nga problema kami. Nakaslawan ti problema min. Talaga nga napudno ti panagayat mi iti maysa ken maysa. Tilaing problema kiti, medyo agselosak. No kasta nga ada communication dati nga asawa na. May panggap ka di kita ubing. Nati atap ko hindi kat dati babae, agkamkamat pelakin ko na. Napigsa ti kutob ti may nga babae, saan ka di? Kat atap ko kasi nyong kaslag babawi day di asawa dati ni Dagul no apeng nga nagsinada no apeng ngayon sukat nat sa balik at kaslang agar aramid iti paraan wenno wagas tapno no makapagsinubyanan da siguro agit idi madamag na nga naragsakin ni Dagul kanyak idi naamuanan nga adan nang isukatan na kinkuana ne ket umeksena met manen apay di na tiyan muna, saan nga makasapol pa ni Dagul? Iti mangipategken ko na. Apay saan nga tiyan muna, saan nga makasapol ni Dagul? Iti babae nga kaskanyak nga nga mapagserbian ni Suna nga saan nga naarami na pulos. Ilaban ko ni Dagul. Uray no iti papel ket isu ti legal. Tapara kanya kampante nga syakmet ti ilaban ni Dagul. Nagtultuloy nga rod ti kinaragsak mi kasinyong ti makadakes manon nga tawen nga agdenden na kami ang hindi kami matlaengen maadaan iti bukod mi nga anak. Ang imday nga banag ket inawat min siguro ket saan nga plano ni Dios nga maadaan kami saan nga plano ti Dios nga maadaan kami ti bukod mi nga anak. No di ket siguro inikkan nakamlatan iti apu ko na nga iso bilang min nga pan nakababy mi. Tada kami met ti paraaywan iti apu ko na. Bayat ti panaglabas, ti panawen kasinyong madmadlaw ko nga kasla kumapkapsot ni Dagul. Ingka nga tagpa-check up, Dagul. Madlaw ko nga, kanayon ka nga agsakit. No saan nga agsakit ti tiyan mo, ibagam nga ti ka makaangas, agkakapsot ka. Ken, idjam pa lang ti uminom iti arak. Tauray siyak idjak matan. Kayak deto. Arak ati agas na. Saan? Siguro kit deta arak ti mangmangtid sakit keng ka. Ano nga tanong padasim nga isarding pailang? Saan? Awanan ti ragsak awan ti arak. Deta kat kami ti magbaga makanayon. Agad agpay sumet. Agad remit si ka. Iso nga rod. Isarding tangaduan. Taamang kumaro pa deta nga sakit mo. Bye-bye anak lata. Natangken ti ulo ni Dagul kasinyong di na kayat nga agpa-check up isuna tapno maamuan mi kumano adan sakit na tano nasapsapa nga maamuan mi ket mabalin nga maagapan mi. Jack mo't maipapilit ken kuana nga mapan agpa-check up ta talaga no di na kayat kunana di na kayat nga talaga. Aging nga idi 2019 na stroke iso na kasinyong
Ket dito yung kakastaon na iti nervyos mi. Kati amo mi idin kat mapukaw min ni dagol iti biyag mi. Kani dadakam di ospital. Madandanagan kami kini Mami Dulce. Diyos ko, Mami, di amo ket mapukaw tan ni dagol. Ay, usupay anak ko. Uray sakit ni. Kasla, agkupit ti barokong ko nga makakita kin ko ana ti kasasaad na. Iti makita nga aglos do isunan, Mami. Kasla sakti mo na nga matay. Agyaman ti iti Diyos na sinalbar na metlaeng tibiyag ni dagol. Ni, aguli ka. Dagol. Mami, aping aday suna. Aping aday nga babae. Ay, day tatidyak mo, matet. Angim siguro ket ubay na sarungkaran ni dagol. Taori, uraan niya ti bagbagatayo. Isuntulat ta ti legal nga asawa na. Uwe nangim italang at pakita, Mami. Itata, dandani matay. Dandani natay ni dagol. Ha? Day tatidyak mo. Aping ada ka dito eh. Ha? Nabayagan nga nagsina kayo kinitagul saan ka ni? Iso nga, aping ada ka dito eh. Aping agsangit ka. Ha? Apay, concerned ka di pelakin ko na? Oy, kasarsarita ka. Ni, tinalikodan naklatan. Imanaw latan. Ti amo na siguro akat matayin ni dagol. Taan niya. Gaputa isot legal nga asawa. Kamaten na, ti panakabagi na. Ha? Dagol. Saan ka kumangamat matay, dagol? Diyan kahit mapukaw ka kanya. Di kayat ko, inton maimbagan ka. Aramidin tanto ti amin. Tanto makapagkalay sa takuma. Tapos saan nga kasi ti marikrik nagtunggal makit-kitak ti dating nga asawa. Pang-aasin ko, ma. Dagol. Pang-aasin ko, ma. Kasi ni Apo Diyos kasi yung kita nakalasat matlaeng kaday tangapan nakaatake na ni dagol. Nagresign na kiti trabaho tapno no mabantayak nga nalaing ti salon at ni dagol. Kasta ti panangipateg ko kenkwana. Ngano di na kaya subwak pakanek. Tulungak agdigos. Tulungak nga agpeles. Ado dagiti mangibagbaga nga kaslang sobra-sobra kano ti panagayat ko kani dagol. Tainted kun ti amin ko ken kuana. Amin nga oras ko. Kastamit ka talaga no ipatpatid mo ti maysa nga tao saan ka di. Ited mo ti amin mo. Aglalo ket ni. No agsakit. Kaasi mo. Isubsubwag. Idasarak. Tilaeng jak kayat kinidagol kasin yung no maimbaganan no nasaya at ti riknanan agsublimot man iti panaginomnan iti arak. Api kami nga naginom ka man iti arak kung nakmatking ka nga idjamon. Awan nga ron ti ragsag. Ay sino kaya? Bayanak tabiyag mo. Dagol. Kaasyam kumamit ti bagim. Tulungam ti bagim. Kasano ka nga matulungan no di mo matulungan ti bagim. Ay, sino ka? May katito'y tamangan ka. Sana mabalin nga maturog ka nga nabartik ka nga awan tinagyan ta tiyan mo. Alas, ako na, nagsubok ka. Diyan ka mga... Please kumamot, dagol. Dagol.
tinulong ta kumamit nga, nga katasubuan ka. Basta, madamdama, minom kan po titanom. Maturog tanton. Ito makaturog ka, labarang kanto. Basta ti panagayat ko kita, Dagol. Kaday dilaeng tawen nga napalabas kasinyong tawen 2022. Napasamak ti amin. Di ta nagtupak ti langit. Nagtupak ti langit kanyak. Iti may sa nga aldaw, iti bulan iti Nobyembre. Nasakit ka no ti tiyan ni Dagol. Kiting ka kami nagpa-check upin Diyan ka ron kayo nagpa-check up. Taapin kami nga di mo kayat. Siyempre nagpa-check upak. Maamuak nga masakitak. Kit iso nga ron tirantana, iso ti purpose na, iso point no aping nagpa-check up ka. Kayak dito, agas lang dito. Dagol. Love na ka di nga talaga. Anya mo dito nga saludsun mo. Sumbatan na. Love na ka di nga talaga. Kito mo na. Love na love ka, matet. Met nagayam. No talaga love na. Dinggin na kumamit Dito laing may tikid-kid daw iking ka. Agpa-check up ka tap na natalgid tirik na. Tap na natalgid tirik namin nga mangipat-patigking ka. Pangaasim ko ma. Ati mula mo trik namin nga kanayon nga madandanagan. Ngano agsakit ka. Posible nga mapukaw da ka. Iti anyaman nga oras, Dagol. Panunutin kumamit ati marikrik namin. Dito laing matigid kita mimiking ka. Agpa-check up ka. Pakawanin nak. I'm sorry, matet. Uuwin nga paiso. Into no bigat. Into agpa-check up. Agpa-check up Agyaman at Dagol. Agyaman at launay. Kaday ta nga pa nagpa-check up na kasinyong di minamnamaan nga masapul lagayam ma-confine ta talaga nga nasakit ti tiyan na. Binanbantayak manin ni Dagol kasinyong angim di amumilaay nga kit gagangay lang nga sakit ti tiyan. Angim bayat nga naka-confine ni Dagol iti ospital na stroke met man isunan kasin. Nga rin revive pa ti doktor. Kasta ulit ti dandanag mi. Mami, iyakar ta ti ospital ni Dagol. Iyakar ta iti ospital nga kompleto ti gamit. Aramidin ta ti amin, mami, tapno masalbar ti biyag na. Uwan anak ko, kasta ti aramidin tayo. Kasta ti aramidin tayo, tapno na maimbagan ni Dagol. Adyak ba't kaya tamapukaw ko, ti Barog, ti anak ko. Iniyakar mi nga rod, iti sa bali nga ospital ni Dagol kasinyong. Kaya dito'y nga na-check up, dito'y nga na angay ti panaka-check up ti bagina. No anyat diferensya na, no apeng agsaksakit ti tiyan na, no apeng nga kanayon masansan nga ma-stroke, no apeng nga kanayon nga agsakit. Dito'y nga kas na nagtupak manen, ti langit kasinyong idi maamuan mi, ti pudno nga sakit ni Dagol. Anya, Dok? Heart enlargement, misis. Anya? Kaya nadatama ti kidney na, pati liver na. Dok, nakaro ka di dayta. Maala ka di pa iti agas, Dok. Aglaing ka di pa iti asawag, Dok. Dahil tati jak masumbatan. Nakadepende ti bagina no kasano nga agrespond ka di medication na. Misis. Diyos ko.
kararag ko lagi ni ti Diyos. Nukas na ti sungbat ti doktor. Iapo Diyos karon ti kang runan nga pagkamangag. Inak ang kararag iti. Inak ang kararag iti chapel. Tay dawat ko kinapo Diyos. Ngayon atindog na kumapay ti biyag ni Dagol. Yat atindog na kumatibiyag ti lalaki nga ayat eh. Lord, na kayon ti makamo. Idawdawat ko lang nga po, Diyos ko. Saan niyo kumapilay nga lalayan ni Darwin kada kami? Please, Lord. Paimbagim ko, ma. Ti lalaki nga ipatpating ko. Adopay ti plano mi. Kaasimit ti kiti anak na. Yapo ko na. Ni Mami Dulce. Kinsiyak na panawan na. Diyos ko lang. Auntie! Auntie! Ingka ka na dyan, auntie! Ingka ka dyan ICU, auntie! Apay! Basta, auntie! Diyan mo doon sa napasamak yun ni Tito. Aguri ka rin. Sige, inakon. Dito yung naamuak. Nakita ka mismo ti panang revive da ken kuha na kasin yung na-stroke manen ni Dagul. Kasta unay ti sangit min, kada Mami Dulce. Imay pay da karil kay di Ludi. Gapoy ti nervyos ko kasin yung natalimudawak. Naawan ko ti puot ko. Kaya di makariingat. Kumusta ni Dagol? Na-revive damit laeng. Ingkakitain kiti sige, inakitain ni Suna. Tiabog na mapukaw ko ni Dagol. Ada ka man dituhin? Ha? Sika nga babae? Timanaw manin. Kabuting nagsiguro dahi nga babae. Ay, ma'am. Nurse. Matikawak ngamin, ma'am. Anya ti pakatikawam, nurse? Matikawak kada kayo nga dua, ma'am. Ha? Iti ngamin simrek ni ma'am. Hindi tigabgap po na diti, ma'am. Inyam amunan ti bagina nga isot asawa na ti pasyente. Anya? Uwen, ma'am. Iso kano ti pudno nga asawa na. Kit ko nakpit king kwa na. No sikat ti asawa na, ma'am. Asinong dati kanahin nga mang banbantay king kwa na. Dati mga sasikaso king kwa na, mang pakpakan king kwa na, mang daldalus king kwa na. Kaya dati kanahin nga agpirpirman, wala kailangan na mapirmaan. Kit di namat masungbatan, ma'am. Sino nga talaga ti asawa na kada kayo, ma'am? Siyak ti asawa na. Paniknikak kang ka-nurse. Dagul. Agyaman na kiti Diyos na nakaugat ka. Ma'am, saan unay nga makasauni, sir, ha? Gusto ka ni? Ha? Kahit mo nga agkang ka, arakupeng ka. Kasta ka diti sensenyas mo, Dagol. Nagtunged. Sige, arakuping ka. Nagpalaing ka na, Dagol. Nagpalaing ka, kuman. Mamimiss ka unahin. Mamimiss ka nga kay Dan. Mamimiss ka nga kay narakupin. Adot makamisking kan. Iso nga agpapigsa ka, agpalaing ka. Agawid tayo itun. Diyak kayat diti hospital. Diyak kayat nga dada ka na yun diti hospital. Dagol. Magasin ko, ma. I love you, Mates. I love you too. I love you too, Dagol. I love you so much. I love you more.
Ang imaping ako sa tibang bagam. Kaya't kung adda ka lata dito eh. Ha? Tapos ladyak kaayan. Ay, saan ka ngagsasaot ikasta? Pangaasim ko malumaban ka, Dagol. Saan ka ngagsta ngagpakpakada, Dagol? Kaayan, matet. Dagol, saan? Saan, Dagol? Lumaban ka, pangaasim. Lumaban ka para kadata. Para kada kami. Lumaban ka, Dagol. Anya, Dok? Awan ka di ka talaga tinamnaman ng Dok. Kiti ba ko na yung ihakar tayo Manila tayo jacket. Mas high-tech di gamit ko na yun, Dok. Oh, when may sisngim. Saanan nga kabailan ti bagina nga maibiyahe pa eh. Ket your uray tayo laingin ti panakapugsat ti anges na. Dok, saan? I'm sorry. Ngem awanan ti asawa. Dok! Dagol! Dagol! Saan? Dagol! Diyos ko! Dagol! Awanan ni Dagol. Awanan ti lalaki nga ipatpatik ko unay-unay. Apay nga kargat ti langit nga agtupak kanyak. Apay. Nagdakkel tinagkutungak kadagidi nga panawen kasin yung tadyak makaturturog jak makapangpangan. Nga idi na imansayag ti bangkay ni Dagol. Ti amo kiti iuray milaengen ti panakaidulin ti bangkay na iti tanim na. Ang madupay nga parikot ti dimteng kabayatan nga nakaimansayag day di Dagol. Ha? Mami Dulce? Oh, anak. Anya ta apay. Apay nga kastimit ti tilungon ni Dagol. Ha? Apay nga awan man tinagan ko dita kaming ti pamilya na. Ay, kuha nga minanak ko. Saan nga siya tinagdesisyon ka dayta? Asin nga rod, ti dating asawa na, aping adanagan na ditay tinto nga siya kawan, Mami Dulce. Ipasensyakan, saan nga siya ti makapagdesisyon ka dayta? Di kita man anak na ati kasaritam. Sorry, may gaman man lang. Pasensya ka, anak ko. Awan ti maramitak ka na itang abanag. Kaya't ko kumaakit adanagan mo dita. Napasit ka ti pamilya. Ano dagiti mangmangin ko iti aglawlaw kasin yung nga saysayang guseng, chismis. Nagpuskol ka no ti rupak. Natay ka no lang aro din at daag pa lang hindi nga. Naslakla bumalay nga anya. Imbaglayan nga ada dagiti mangisakit kanya kamang padpatibker ti rignag. Ito'y kalata. Among besh, saan mo pang panunutin dagita sa utat tao dito eh. Ti among, ti nasisita, amo day di manong Dagol. Nga sikat ya dakarapatan na dito eh. Sikat ipatpatig na. Bebe, am dagi nga tao.
Uwen, bes. Bebe, aglata ita. Ang imno mapunwanak talaga nga makaramanda kanya. Bebe, amnatan, bes. Nagkimas nga palapalin ida iti bagnet ken longganisa. They are not worth it, bes. Bebe, amlata idan. Adda nga patulan da ka. No patulan mat ida. Katawam na ta idan Imbagamit ni Mami Dulce, ito kalata. Agyang kalata dito eh. Kasarsarita na kamlat ta kini Ludi no kwa. Tapno saan ka kanayon nga nakamuleng-leng. Kitni. Nasakit nga talaga dahi ta napasamak. Besh. Iman niya nga rod kit. Dahi tamot ti. Pagpatinggaan ti biyag ni Manong Dagul. Di kami man lang nakapagkasar. Tapno kumamet na ko na nga. Siyak ti ada karbingan na kin ko, ana. Day talaga yan. Gari ka Alam day to eh. Ha? Ano day ta? Karil. Kuwak day ta. Regalo mi. Regalo kada kayo kinimanong Dagul. Sing-sing. Kastanda ti ayan-ayat yung adwa. No kayat mo, isuot mo day ta, iti sangwanan ti, bangkay ni Manong Dagul. Taagkin na rin kayo. Nga uray no adda ni Sunay ti sabali abya. Ket din to pulos mapukaw iso na di ta puso. Uwin ngagpaiso. Agyaman na Karil. Agyaman na. Dahil nga rod ti inaramid mi kasin yung uray no sangkakita na kami dagiti tattao nga may nakidungaw. Kasla kami la nagkasar kini Dagul. Iti dahil nga rabi insuot ko ti singsing itiramay na kas namin tinitiramay ko ket nagkariag iti sangwanan na Dagul na deti nga singsing tanda ti ayan-ayat simbolo iti awan patingga nga ayat kaurin wadagan ni tabag nabaling apyag ikanto pulos malipatan Dagul ikanto pulos mapukaw diti puso. Ipatpatay ka unay-unay Dagul. Bumangon ka kuman Dagul. Bumangon ka kuman. Idi naidulin ng bangkay ni Dagul kasin yung masansan ngayon nakbisitahin ni Sunay ti sementeryo. Katbayat nga matmatmatak, tilapida, nga nakaikuritan, tinagan na, titawen na. Ay subsubli kanyak dagiti lagip, nga lagip mi nga nararagsak. Kaya dito yung agmulmuleng-lengak, nga numalagip ko dagiti nararagsak nga panawin mi, bigla tulatan nga agis-isem, agkatawa nga may maysa. Ket malagip ko na kita. Kalpasan nga agkatawa. Sumarunumet di pa nagarubos na gitilwa. Kabuta saanin nga maulit na kita nga. Pasabag kabuta awanin ni Dagul. Dagul. Bumangon ka kuma Dagul. Bumangon ka kuma. Aging ga ita kasin yung kit ilablaban ko ti ayan-ayat mi kini Dagul. Aging ga ita kit agnaedak pailayang iti family house da. Kakadindenak ni Mami Dulce. Basta meten ti lalaki nga may isang anak nga lalaki. Da idi Dagul. Kenti apu ko mi. Nga syakti kang runaan nga mga aywan. Kas meten nakaduwak. Dagiti nagbalinin nga nasingid kanyak nga gagayim ko.
ni Karil nga adingan ni Dagul kasama ti asawa ng ani Ludi. Katunggal makita dak ngagmulmuleng-leng iso dati mangliwliwakan niya. Uy, agmulmuleng-leng ka manen. Uy, Matet, agbuya kakit din, di kay ay kay, ganda ti idikal malaeng. Tapos saan kang agmulmuleng-leng dita? Sige, Ludi, agyaman na ka. Adulatang madagiti mga ibagagbaga kanya kasi nyo nga pumanaw ako dito nga balay, dito nga balay da Dagul. Tapno mga baruana na. Dahita ti advice kanya dagiti kaaduan nang runa kadagiti gagayem ko pamilya mga baruana na kano taging gang agtali na edak iti balay da Dagul ket maipalagip kanya dagiti naglabas mi ad-ada nga jak maka-move on iti biyag ko. Kasano kano nga maka-move on idintong halos inaldawak nga mapan iti sementeryo tapno laeng bisitaek ti tanem ni Dagul. Kancaawan dakpay kidi. Adan samin kami sa pulturero ngayon kasarsarungkaran di sementeryo. Tila da ka. Awanton ti pangisok atakpay kini. Dagul amuyo dayta. Ure iti kanuman. Sa anak ton nga makasapol iti kasken ko na. Gabuta may salaeng ti Dagul para kanyan. May salaeng. Ado kumapit ti kahit kong istorya kasi ni nabasa pa din iti cellphone ko nga agtatype nga agar arubos ti luwag na isistorya. Iso nga saan latan? Dahil di nga rod ti pakabuklan ti pakasarita kasin yung para kada kayo rumbeng ka di nga pumanawag iti lugar nga makaipalagip kanyag kaday di Dagul tapno mga baruana na kitibiyag ket posible nga danto dumte nga baro nga ayat angin kayat ko nga ta nga pasangbayan dayta nga baro nga ayat nga iti kayat nga asawen ket posible nga malipatak to ni Dagul. Posible nga mapukaw to ni Dagul iti pusok. Kinlagip ko. Kasla jak maaramin. Kahit ko lahingin ti agmulmuleng-leng. Kahit ko lahingin agmulmuleng-leng nga manglagлагip kay kuhana. Ngimtay mapukaw ko iti panulot ko ni Dagul. Jak kaya. No da kayo ti adda iti sitwasyon ko kasin anya ti aramiden nyo. Kahit ko laeng matang makangag iti sabali nga opinyon. Tama nga no sabsabali ti opinyon nyo kadag iti mangmangig kon. Nga sasao ti tattao iti aglawlaw ko. Kat sabi ko mata dapat na ibati na nga adal dahil nga surat ko no pe atidog kasin. Agitagyaman akbot ti anos mo nga nang urnos ken nang tedbiyag. Kaya yun na akong tagyaman kadag iti viewers nga makaited iti kapanunutan da iti agda mga sitwasyon ko. More power to your program and God bless everyone. Ito'y nga rod kanayon nga agmulmuleng-leng pagayam mo. Matet. Dagul. Thank you so much, Matet. Ting ka pa nang iburay dati pa kasaritaam kat sabi ko iti kabiitan nga panawen kat may katen na tadagansen ti baro kong mga kunam. Kat malawlawagan ta panunot mo kat mga baruanan ka kuman. Kaya tamok nga sa dinuman ti ayan ni Dagul ita sigurado nga kayat namot nga makita na ka nga agragsak ka. Siguro kayat nantumot naragsak tumot isunan, no makita na ka nga naragsak met. Akit no ti pagragsakam, ket timang pasangbay ti barong ayat ken ka, akit maawatan ni Dagul. Ngayon para kanyak, no natayon ti may sa tao, awanen itirik nana. Awanen,
iti kapanunutan na. Nga po taawanen ti biyag na. Isu nga ti panunutem ket deta riknam. Deta ti kangrunaan. No agdesisyon kay ti mesa abanag, ti kanayon mo nga i-consider ti riknam kapanunutam. Naragsak ka kadi. Saan mo panunutin ti sa bali nga tao? Once you enter a new chapter of your life, always consider yourself first. Panunutem ti bukod mo abagi, naragsak ka kadi. Dahil kadi ti pagragsakam.